biraba itegetse bigakomera bivuze biraba itegetse bigakomera bivuze biraba itegetse bigakomera bivuze biraba itegetse bigakomera nyine yo kwizerwa nyine yo kwiringirwa bivuze biraba itegetse bigakomera nyine yo kwizerwa nyine yo kwiringirwa bivuze biraba itegetse tugeze nimugoroba unongera ijwi nasaraye
unongerejwe ego ya nkunda gusarara cyane zashaka ngo uko twatangiye ariko dusoza iyo amateraniro yatangiye neza agasoza neza muzamutaha mumeze neza mugashika mukaryama mukagororoka neza mukarota neza icyumweru mukagitangira neza semeni amen Amen. tugiye gusirimba igisimba cyo n'icyo gusezerana no gushima Imana yaduhaye igiterane cyiza ivuze biraba niyo yonyine yo kwizerwa niyo yonyine yo kwiringirwa sivuze biraba
tuzosoza amateraniro tudasengeye Kongo. Hakika ya Mungu. Iyo tugeze muri izi ndirimbo uzuteta ugendiye use kumwana uhaye uteta uri ruhande ariko iyi ndirimbo iyi ndirimbo niyo ndi mu rugo kavuga ngo ivuze biraba niyo yonyine turavuga ngo iyivuze bizabiba. Turahera ku ndondo tubwira Imana ngo Mana iyivuze bizabiba. Amen. Iki Imana yatubwiye. Nagaze mu rugo mureke mbabwire kuva intambara ibaye iwacu. Inzamzuka mu gitondo nkafungura YouTube kabaza kumva makuru. Sinzamzuka ntarumva makuru yabaye uko byagenze. Iyo maze gutegera makuru uko byagenze iri haruguru nibyo bizabimpesha uko nsenga. Kujya ndi wose ngutamenye uko utamenye amakuru ko ya habe n'ubu nyine natashe nariko nategera uko byagenze. Je ngundi wacu cyane. Ejo bundi narababwiye ngo ntakindi kiza kinezeza ku munsi nzashabira mu ndego za Minembwe kuko nzanzinira hano muri Kenya. Ariko muzamuba niyo mbaniruka gutya. No bagashinga sente nkajya kukiziba kwa Mugaje. Bamara bakatuzitura pato bakavuga ngo twiruke muri za ndeko. Nizo zo zizanje mbamo. Nizo zo zibamo. Ejo bundi twarataramye na mama niko tuzamuka wa Kirungu. Mbone ko tuzamuka igafinda. Mbone ko tukaza turengera ko mutununga. Turatununga. Amaze nama nkumbura ndeba ukuntu tuzozamuka tugiye gutaramira haruguru. Izi ndirimbo tukazirira hari iwacu. Amen. Muzamwumva bavuga ngo Abisirayeli bari bamanitse inanga zabo mukagira ngo niki. Nukuri azabiyo ndirimba gutya twaririmba ariko nkibuka ko turi impunzi kavuga ngo iyo abizindirimbo twari tuziririmba hariya kora ku musozi ibintu byacika. Ngizi inzozi zanje ngira izi ndirimbo nkaziririmbira mu rugabano kuri Gitavi kaza mbanza ngiruka ngahwera tuvuga ngo iyivuze bizabiba. No kuri kandi iyitegetse nitumara turatamba igisirimba tugiye gutamba cyanyuma turatambira iwacu. Yego titwahura gutya ngo nitumara guhura tugene kabana cyangwa nk'abakorari. Abakorari nibo bazagenda urusorongo n'abakomeretsa ariko abayumbe muzamurira Imana ubwiza muzarebe tamukorari uzutahana n'undi. Ariko abayumbe bazabisigaza bakidobetsa umwe akazayikurura kundi kandi takitu mukaruha mugahura mugatarama
kibazo abantu gutaba mufite tubabona babakorari abenshi batashe kera yego Imana ubwiza Sawa sopari de la Amani de la sovise la coria Lenga ya sokai Imana icubahiro Tutangeza rero Imana igere ku Muramza igere za Muramza iriya ndondo habaye intambara igere ku ndondo ziriya ntambara Imana igire gute Imana igire gute ingabo za Farao zicika intege ingabo za Farao zicika igikuba ingabo za Farao ingabo za Farao haleluya tuziterera ku ndondo tumanuke tugere mu mibunda tumanuke tugere mu minembwe dutereza haleluya nitumara turasubira muri ico gitero kwivuza bizabiba nitumara dutambira Imana dutambe nuzaza wumvunani uza wikura usubire mu ntebe wicayemo ubisabandi uko niko kwiza semeni amen haleluya 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 tumanuke muco hagati haleluya nukuri nabonye dutera za haleluya umunsi umwe Imana iratubwiye ngo kumuhama umubona uyu muntu simuvuga ngo niyo maso yambe ya nyuma timuzosubira kumubona ukumuhama umubona timuzosubira kumubona ukundi niyo maso ya nyuma ariko yaraturembeje yego ndarangije kandi niko byagenze haleluya 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 tugende mu minembwe muri hano mu mibunda tugere muri iriya myinjiro ya mibunda mu mirambi ya mibunda tuzamurira Imana ubwiza ivuze biraba